Nyuma ya AKARI Igembe kuthura minister wone ndiye kuremwa gukurukwa nimbungi ya Meru nyuma ya gavana AKWEEWA na munini wo kirwanyiro UGIMA bomwire arungamira nende itwera rithirite kine kibange ba AKARI bakimwira nende ari kane chibitari ya Nyambene level 4 nonto itina wandi chiarume na kinya chibitari Kathumba nteri nende tikinyanirite kimotungata ya UGIMA. Bari AKARI Igembe South ni bathiriti mararamiko jaria barari na jo iguru ria gavana Kawira Mwangaza kwithirwa atathurite minister no umwe kuma giconi giki ni arena kuna ndiba kuana bathurite munini wawe tawe Isaac MUTUMA ari minister UGIMA mutongeria bakwathira bari na witikia kaba itabiumbu mugongo yani gutigira na utungatira mantu jegie UGIMA. So nginkatho nyingi sana ki our excellency governor no ndobwa kutoa ministry arombere otoa kukulukira ki our able deputy governor Reverend Isaac MUTUMA twina ministry yero thina uri turi antu begembe we appreciate na tukuona mathina ya turare maingi ya tware challenge nyingi sana yao level 4 yetu Nyambene tutina mill want tutina administration block imbea ndio kuona tuna ma challenges lakini yokulukira utongeria bwa deputy governor kana minister wetu wa health MUTUMA Isaac mantu yakabwa kwenda kwira MUTUMA na ntonende ni mwana wetu ndene yegembe na arayo nenkero ministry wibwage governor kumwa ministry ya health na ministry ya health ni lwelo bwa muno no ntonto ingi itade bare aso muntu ayetagaria musie akaumia muno no ntogo thenya atona ndawa nyeithimi byongo bitona kana plus daktari beto ibakumia BUNENE daktari no atonye sibitari kumarukire akevela kwa tha mwanja atone kombe ya chai ndaromba na riba konsindwe nikenda kithaitha inya bakone kombe ya chai gyokunda na kasiles kamwate nikenda nabo bomba kundumia asie batina stress tuchokeria gavana wetu Honorable Faith Kawira Mwangaza katho inyinge muno turi antu baku Igembe no ntubwa kinya nyuma MCA utama wasiri arathurite masula kabaindra na reyere arona muyembe MUTUMA amunenkera itekia CC wa erothe kaunti ya Meru nayo itwikite mbisa mathau nthiguru ni yonthe ni untu bwa nkusani gatigati kama MC na gavana Kawira Mwangaza kiria bakuromba ni ngwataniro yonekane kienda nderi siengwa musi itwendete gavana itwendete MC sibetu bonthe para tuthurite na kura cietu kintu kirio kankuromba kwithire kwina ngwataniro ni ete na njira ingi kwina musukumo yura yo kwithira yurio no ntuibo kuelewa gavana ni mama MCs betu tupendete sana iba kuelewa gavana ni mama na ibuelewa watu wingi watu inya tu no ntuibo kuelewa uratubati upeleka mama na spindi iriko twamuikia na ngea mbere sana itomuitithie eleawe burato kwenda no ntu ya itokuona speaker wetu Ayubu Bundi imuntu wengo umba mantu muno mtu capable no ethira etatua consult gavana mantu ya mona yara bakaraniria na bakona ora mantu ya kethika nkiromba na rutere rungi tukatura se mantu yonthe kimindia yara bobati sort out na undene na nkiromba kinya wa gavana tumwendete sana kankwenda kuwa kwa mbiti kurumia kithakene mbiti ititetha cia ntubo onto wetu ampuru aburi wege wotigania icio ikilo mwathio lunkamero akiri ngotheri no tie muntu mero atethi kinyomwe kuria awete kukurukakara na kilomo kitina okutethia na kitina maendeleo no tebia tetha cia aiwate arekana thirikare mama tere antungu ebwea miaka 5 wananchi ibo baringa kura na ibo bena kura bachoka bere mama wethe ibo mucokerenge kaiba muta Dennis Mugendi Weru TV Moshini Maua kaunti ya Meru.